manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Izovana nje sesayigopha ingqondo yethu mhlawumbe kukhona yini mhlawumbe office ngakho e-studio mhlawumbe singase sikindele nomfundisi nomthando womculo kaGanda e-studio kuhamba kanjani lokho mfethu e-studio ngizongena nje kufanele ngingene makuphela lenyanga kaSeptember ngiyongena e-studio ngiyokwenza umsebenzi wami omusha noma kanjani bazothola abantu bawuthokozele hayi futhi ke ngisempini nje angidlali nangane sihleze sizokuthiwa singene indaba zeingane umbuzo sibuza ukuthi zona izingane ingenaphi endabeni zethu awusuka masoda ngiyongena impela e-studio ke okumnandi ke kwi-CD ezophuma yegcokama elisha abantu abalindele utrack number 7 lapho uGanda azobe qhamuka khona engadlali nangane awusuka masoda ya kwathiwa thatha iside inkabi asikwazi kuma center manje asame center ngoba kusempini la noma ungathi uyathula umdala ushawa ngisho uhleli phansi bani bakubale sesazonda nje awusamile center manje angihangisame center futhi ngiphinde ngime ngeke ngizothatha iside awu ngilobile bakubale sesikhoda nje amabili amathathu bawadlulisa sibiyona inyanga yamagugu inyanga yamagugu sithokoza kakhulu ukuthi abantu abaphume beyindaweni okugcinwa kuzona amasiko bekwazi ukuqinisekisa ukuthi singamaZulu sikhona asibambene usiko lwethu sibambe siqinisekise singadlali ukuthi sithathe insiko zabanye abantu kunjalo nkabe yami makumbane ngoba khulu sithatha konke personal usule namhlanje kunengoma yakho lapha ngibona ayithi sasinento enhle sayona sasinento enhle sayona ayiqoma ngoqamatshitshi zayixabana insizwe ziyoshana emgangeleni sekuyizibhamu manje sekuumjolo manje yonke lento ifashion kodwa ayisani ndawo ayisani ndawo mfowethu ngibonga kakhulu makumbane ngesikhathi sakho namhlanje ngiyabonga kakhulu mfowethu ushaka ngempela ingoma la